wanasifiwe. Tugiye gusenga. Usengera umutwaro umwe hama tubone kwakirana duhimbaza umwana mwanya muto twumva ijambo ry'Imana. Teme y'uno munsi. Semene amen. Teme y'uno munsi ivuga gute? Gusenya impemu zaducereje. Haleluya. Ndebera ukwegere mu maso rero ko atacerewe. Iwe ndicerewe. Ndebera mu maso y'umuntu mwegeranye. Yo gusenya impemu zaducereje. Ko murabyumva neza? Hari impemu zaducereje kandi igitangaza cyabaye nuko bamwe batamenye ko bacerewe. Kandi iyo umenye ko utacerewe uzamugenda ukagira ngo warashe. Nawo kumbe waracerewe ahuri abandi bageze kure. Semeni amen. Tugiye gusenya impemu zose zaducereje. Ari mu mafinanse yacu. Urebye ayo mafinanse yawe nuko umeze. Urabona ni Imana nyine yatugira imbabazi. Akuri uyu mugoroba tugiye gusenya impemu zose zacereje ubuzima bwacu. Semeni amen. Ari mu mpemu, ari mu mubiri, ari mu ahantu hose zage turazisenya uyu mugoroba. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ndasoma hano batatu. Nivana dusenga. Daniel igice cya 10 umurongo wa 12. Ubwanuzi bwa Daniel dusome twese. Izi mpemu zacereje Daniel mwabantu. Izi mpemu zacereje Daniel. Ari umusezi yasenga gatatu ku munsi. Daniel yasenga gatatu zikamucereza. Ariko dafite inkuru nziza uyu mugoroba. Dufite Imana izishumbusha abavandimwe. Mana sifiwe. Ndakwifurije uyu mugoroba. Yewe umva ndabagendera inama. Ni wumva n'umuntu araguhamagaye hanze ku telefone. Turuho witaba. Wamumureka umubwira ngo naracerewe banza urampamagara dusohotse. Ibintu byo kumbwira ukwiye kuncereza gusa ndakindi ujani hanze. Ko murabyumva neza? Niyagira umuntu azamara tugiye kugwana. Tugiye kugwana dusenye impemu zaducereje. Daniel mwahageze. 10 mwahageze. Igice cya 10 umurongo wa 12. Mwahageze. Haravuga ngo maze arambwira ati ntacu utinya Daniel kuko uhereye ku umunsi washiriye umutima gutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amajambo yawe yarumviswe kandi ayo majambo yawe nyine niyo anzanye. Ariko Segaba w'ubwami bw'Uperesi yamaze iminsi 21 andwanya. Hanyuma Mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye aza kuntabara sigarayo mu bami bw'Uperesi. Amen. Bavandi nimba Daniel yasengaga murazi natwe ariko Satani aragwanya ngo nakumvise ugira gute ugisenga umunsi wa mbere uwatangiye kwisona n'inyishu narangiza ariko ubwami bw'Uperesi buraza buragutereza. Bavandimwe tugiye gusenya impemu zaducereje. Hari zacereje abana bacu, hari zaducereje twebwe ubwabo twebwe. Wiravye neza imyaka ufise uru naho uyigabanye mu mutima nababwiye around bazagaragaza kwigabanya uyigabanye ugeze 18 ariko waracerewe umutima urayigabanya se mwigabanye n'abavyeyi bawe uyibagabanyeho naho bataba bakihari waracerewe. Haleluya. Ariko dufite Imana itabaraba iyo dusenga iratumva. Rangurura maze utangariza abafite bwira n'abandi dufite Imana itabaraba yo dusenga iratumva. Dufite Imana ishumbusha bera iyo dusenga naringiye guhimba karirimbo ngwishumbusha bera ndabirananirwa byamabinanira ariko naringiye kuririmba ngwishumbusha bera iyo dusenga iradushumbusha. Semeni amen. Ndakwifurije mu mwami Yesu agushumbusha. Hari impemu ducereza abavandimwe ikagucereza gusenga ikagucereza ubuzima bwawe ukabona gusa waracerewe abavuke mu muryango ucerewe nawe uracegwa. Uyu mugoroba tugomba kubisenya mu izina rya Yesu. Haleluya.
Daniel yaramuceresha ariko yarasenze. Imana ituma marayika Mikaeli araza mutabara. Ko nanje ndiko ndasenga uyu mugoroba mwami we. Dufite Imana itabara bayo. Iyo dusenze iratumva. Rangurura bagitangari babatindira n'abandi. Bashaka kuyahura. Dufite Imana itabara bayo. Iyo dusenze iratumva. Tudamuresa amaboko. Haleluya. Herode yafashe Petero aramujana ngo aramufunga. Siko kuri aramujana ngo amushira hehe mu ipyizo hagati amurindisha abasoda bangahe 16 kandi agize gute kandi afunzwe. Ntabwo bamucunda abasoda bafunzwe, yarafunzwe amaboko n'amaguru n'abasoda bamwe hanze n'imiryango yuguruye. Amazi arera ngo bavuga ngo Mana we Petero arafunzwe ngo masengesho yabagira ku Mana. Haleluya. Amazi Imana ihindura iprograme. Dufite Imana itabara abantu. Iyo dusenze iratumva. Dufite Imana itabara abantu. Iyo dusenze iratumva. Haleluya. Haleluya. Ndagufite inkuru nziza. Umwami Yesu agushumbusha umugoroba. Amen. Haleluya. Tugomba gusenya impemu zose zaducereshe. Waracerewe mu mpemu, waracerewe mu mafinance, waracerewe. Ariko dufite Imana izinshumbusha. Gusura mu byagezwe, so umurongo wo gusura mu byagezwe. Bavandimwe, tugiye kubwira Imana ngo Mana, izi mpemu nukuzisenga turazihamba. Kandi turazihamba mu kinogo kirimo umuriro. Kugira ngo zikazuke. Gusura mu byagezwe. Mwahageze. Igice cya mbere umurongo wa 6. Gusura mu byagezwe. Iyo ntimeze nk'aba ntabwo ishobora kuvuga ibyitakora. Abana macho cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitangirira. Haleluya. Uno umugoroba wanje wo gutabarwa. Haleluya. Namukiriza kwegera umwami Yesu agutabara gushumbushe. Umwami Yesu agushumbushe kwere. Glory. Iyo ntimeze nk'aba ntabwo ishobora kuvuga abana macho cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitangirira. Amakuru nayi nta muntu agenda kwibwira ngo reka ngo agume kuriya oyaye ntawe itabaye ntawe ushobora kuyitangirira. Iyo imeze nk'aba ntabwo ishobora kuvuga ibyitakora. Abana Haleluya. itabaye ntawe ushobora kuyitangirira. Juruwe byose biremera. Juruwe Ndagufite inkuru nziza. Yesu ari hano. Haleluya. Aradushumbusha bavandimwe, aradushumbusha. Yaraducereje. Hari bamwe yagize imbata z'ingwara, yakira gripe akagwara umugongo, yakira umugongo akagwara amaguru, yakira amaguru akagwara ugasanga mu wiwe habaye farumasi itazwi na leta. Juruwe Juruwe
bazi gutunga farumasi itazi na leta mu nzu, itazwi na leta, batazabika amataxi gusa. Amagara meza n'umugabane wacu. Twaribwa amagara meza, amagara meza n'umugabane wawe. Haleluya. Beneda murazi mwebwe babwira uzi yuko isezerano ryo gukira twarihawe imyaka 700 Yesu ataravuka. Yaravuze kugumishagu yiyo muri Yesaya. Twagize gute? Twakiza ingwara. Imyaka 700. Uyu mugoroba mwageze mugusura muzageze cyangwa ntimwahageze? Mwageze umurongo wa 6 ati uhoraho Imana yacu yatubariye i Horebu ati igihe mumaze kuri uyu musozi. Haleluya. Igihe mumaze kuri uyu musozi mwizungurukaho. Pastor Tofiri ko turi impemu zaducereje. Hari impemu zijeje gucereza abantu, ugasanga baracereje izo mpemu zacereje Daniel niwe twasomye. Paulo agiye kuri Tesalonike zaramucereje. Paulo yaravuze ngo nashatse kuzi wanyu si rimwe si kabiri, ngo Satani akambuza. Nimba Satani yarabujije Paulo, wewe unga mu mugamba yewe tugwane, haguruke tugwane. Iyo ndimeze nkaba ntabishobora igihe mumaze kuri umusozi. Ariko harakantu kamwe na ishure pastor, umuntu arashobora kumara umusozi mwumvirize imyaka 30 yazunguruka, ariko Imana yadutabara nijoro rimwe. Ko murazumva? Ijoro rimwe irashaka kugutabara ikoresheje ijoro rimwe. Wewe warabaye mu butayi imyaka 25 n'amezi 3. Iyo ndimeze habishobora umusozi wose umaze igihe kirekire. Ubwira Imana ngo Mana uyu musozi ndahumazeho imyaka 5. Ko muravyumva neza? Mumazeyo imyaka 2, imyaka 6, imyaka 8. Abahungu baraza bakagenda ndamaze imyaka ndinde. Joel 2:25 duhaguruke dusenge. Ariko Mana wenda kunezererewe igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagisha. Ndamukiriza kwegera igihe umaze kuri uwo musozi kirahagisha. Uyu n'umugoroba wawe. Haleluya. Uyu n'umugoroba wanje wo gutabagwa n'umwami. Nahoraga nja kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu magisha abandi bakamba. Yesu taronura ku butoni, araza azura izanje yapfuye mu mahoro. Indirimbo yanjye yarima ituma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Aho inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika. Zaburi ndirimba ihayawe. Zaburi ndirimba ihayawe nasa iva mutima. Haleluya. Muri Yesaya haravuga ngo ngira ngo ndugishe ko kigira giseruke. Amen.
mureke babwire ikintu gishimwa agiye kudukura kuri uyu musozi. Amen, amen. Haleluya. Musozi tumaze imyaka tuzunguruka. Oh tata la. Dufite Imana itabara abantu iyo dusenze iravuga. Dufite Imana itabara abantu iyo dusenze iravuga. dufite Imana itabara abantu iyo dusenze iravuga. amaboko abiri bese amaboko yanyu hejuru. Haleluya. Ngira kora ikintu gisha ukigira giseruke. Haleluya. Igihe mumaze kuri uyu musozi tugomba gusenya impemu zaducereje. Ntidushobora kwizungurukaho imyaka 30. Ko murabyumva neza? Ntidushobora kwizungurukaho imyaka 30, imyaka 25, imyaka kubera iki? Dufite Imana. Semene amen. Haleluya. Tugomba gusenya impemu zaducereje kugeza tuziherengeteje. Haleluya. Kumererwa neza n'umugabane w'abana b'ibwami. Dusome muri Yoeli dusenge. Mbabarire kwa mwanya muremure kweli. Naje sinjewe n'amakuru y'ijuru. Dufite Imana itabara abantu iyo dusenze iravuga. Dufite Imana itabara abantu iyo dusenze iravuga. Dufite Imana iyo dusenze iravuga. Haleluya. Mu gitabo cy'umusiguzi 3 bazavote pastor ngo habigihe iki ni igihe cyo gusenya impemu zaducereje. Ko murabyumva neza? Tugomba gusenya impemu zaducereje. Impemu zatugumije ku musozi umwe. Iyi misozi ni misozi ubwoko ki? Yoeli muhageze kandi gatuge amasengesho nayo kugwana. Apana gusenga y'amasengesho guhaga ngo mana ngurambona uravuna gute. Vuga umusozi neza usenye. Ko murabyumva neza? Hari abantu bagira amaverse makeya baba basenga mana nguratubona ngurabona ngo reka. Misozi zirakurishe twise 2:25 dusoma umurongo AB aya iwo murongo. Nkageze muri Yoeli. Aho haravuga gute? Haravuga ngo kandi nzogira gute? Nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisanganguye ibyanyu. Inzige zarasanganguye zaraducereje ariko dufite Imana izishumbusha. Ndamukiriza kwegere ngo dufite Imana izishumbusha. Iyo niyo data idasubirwamo niyo data iyo niyo data idasubirwamo niyo data iyo niyo data idasubirwamo niyo data iyo niyo data bavandimwe dufite Imana izishumbusha. Imyaka twamaze tuzunguruka umugoroba umwe Imana yashaka guhindura ubuzima bwa umugoroba umwe. Haleluya. Dufite Imana bavandimwe. Tugiye gusenga kandi ndagusabye muri no sengesho ry'umugoroba utomore neza. Uvuge ngo Mana we nacerewe muri education, nacerewe muri finance, nacerewe mu rugo, naracerewe Mana. Ariko ndagushimiye kuri Imana izishumbusha. Haleluya. Mbere yuko tuvuga gushumbushwa ndaza kubusaba pastor dusengere mu gushumbushwa ariko kandi umuntu abanza abwira Imana iyo misozi ubanza uyisenye mwaguruke dusenge. Haleluya. Iyo ntimeze nk'aba ntabwo ishobora kuvuga ibyitakora bikangwa